सुन्दरकाण्डम् अथ एकोनषष्टितमः सर्गः। अनन्तरकृत्यालोचनं। श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयश्चमुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरं सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्प्रमः शीलमासाद्य सीतायाः मम च प्रीणितं मनः तपसा तारयेल्लोकान् कृतो वा निर्तहेतपि सर्वतादिप्रवृत्तोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः यस्यादां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सदी जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तात्सिंशुभावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं फलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टप्ता च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोद्वस्ता तदैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीतराधीना भर्तृचिन्तापरायणा अधश्चय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हि मोदये रावणाद्विनिवृत्तार्ता मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशापाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारः भक्तिर्भर्तरिचोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा कृतागशं निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्भङ्गी तद्वियोगाच्च घर्षिता प्रतिपत्पादशीलस्य विद्येव तनुदां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपाद्यताम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमन् समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः।